Umugoroba mwiza kuri mwe mwahisemo gukurikira gahunda za Yarahiriye Media. Tubashishikariza gukora subscribe ku batarayikora, bakana kuri notification bell kugira ngo mubashe kubona amakuru yacu mu ba mbere. Tuje kugeza amakuru avuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye uyu munsi. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Clarisse. Amakuru yawe? Bob, amakuru ni meza, ndabona ari sawa cyane, ndabona freshera ari zose. Clarisse, nibyo ntago ubeshye, aya masaha n'amasaha y'umugoroba tuba tumeze neza cyane. Hanyuma Clarisse, nahoze mbona uraranganya amaso mu bitangazamakuru bitandukanye, udufite aya makuru. Makuru ndaza kwambabwira, ndababwira amakuru yo mu Rwanda, aho umugabo ukekwaho gusambanya umwana cyangwa se gusambanya muramukazi w'imyaka 14 yavuze icyabimuteye. Ndaza kubwira ko kandi mu Bugesera ishanye mbonera cy'akarere kiremezwa n'inama njyanama muri uko kwezi. Hanyuma Bobo, dufite icyo makuru mu Rwanda? Nje makuru bafite hanze, ndaza kubajyana muri Kenya. Muri Kenya abagera hafi kuri 140 bishwe n'imyuzure, abandi 135 bipakura mu byabo. Kandi no muri Kenya turababwira ko abaganga bari barigumuye bemeye gusubira mu kazi. Hamwe n'andi makuru menshi tubafitiye, turaje tuyarambura mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru tuyiguye mu karere ka Nyabihu, aho Mukamira yabaye isoko mpuzamahanga ry'intama. Intama ikomeje kuba imari ishyushye mu baturage batuye mu karere ka Nyabihu, aho buri wa kabiri na buri wa kane w'icyumweru ku isoko ry'amatungo magufi rya Mukamira muri aka karere usanga haba hashyushye, hari urujya n'uruza rw'amatungo magufi cyane cyane intama, aho abacuruzi baba baje kurangura izo bajyana hirya no hino mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikirere cy'Mukamira n'uturere tuhegereye twa Nyabihu, Rutsiro, Musanze, Gakenke, Burera na Gicumbi usanga ari ahantu hakonja kandi habura amafu, hagafasha amatungo nk'intama kororoka bitewe n'uko zidakunda, ntabwo akunda gushyuha, ntabwo zikunda hashyushye. Umuturage witwa Amaniriho mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Mukamira, kagari ka Rurengere, avuga ko iwabo heganje ubworozi bw'intama bitewe n'abakunda kuzigura bavuye hirya no hino mu Rwanda no hanze nko muri Kongo. Ati intama ni imari ishyushye hano, ubundi akamaro k'itungo ni ukuryorora rikakubyarira inyungu, wagira akabazo ukaba waryitabaza ugakemura ikibazo ufite. Ni umushinga ukomeye cyane, umushinga ukorera intama Mukamira no umushinga ukomeye cyane. Umushinga Prism uvuga ko kugeza ubu umaze gutanga intama zigera kuri 1,800 muri utwo turere, hamwe no kubaka hirya no hino mu gihugu amasoko 15 y'amatungo magufi arimo n'irya Mukamira. Naho nk'uko twabibabwiye mu karere ka Nyagatare, umugabo warutuye mu murenge wa Karangazi yafashwe n'inzego zibanze nyuma yo gufatirwa mu cyuho arimo gusambanya muramukazi w'imyaka 14. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko umugabo amaze gufatwa yajyanwe ku kagari, agezeyo atangira kwigira nk'umurwayi wo mu mutwe ku buryo yashatse no kwiyambura imyenda ariko by'ubusa, bamushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Bivugwa ko uwo mugabo akimara gufatwa yavuze ko yasambanyije murumuna w'umugore we kubera ko we n'umugore batavugaga rumwe ku ngingo yo gutera akabariro. Umugore we avuga ko aya makuru yamenye ari mu murima aho yahingaga. Yagize ati, nari nagiye mu murima barampamagara barambwira ngo umugabo wawe afashe murumuna wawe ku ngufu, baramubwira ngo tumufate cyangwa tumyorere. Ndamubwira ngo niba ahari mumufate mumubaze icyabimuteye. Uwo mugore yakomeje agira ati, yireguraga avuga ko impamvu yamufashe ntabwo twari tumeranye neza, ngo byabaye ngombwa ko asaba umwana amwemereye aramufata. Nk'uko tubikesha BTN, Munyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi Umutesi Hope ntiyashoboye kuganira n'umunyamakuru wa BTN, avuga ko ari mu nama ati
ndi mu nama y'intara. Akarere ka Nyagatare mu turere dukunze kugira umubare munini w'abana basambanywa ndetse bamwe muri bo bagaterwa inda zitateguwe. Mu yandi makuru twari tugufitiye nuko nk'uko twavuze mu Bugesera, mu karere ka Bugesera hari abaturage mu myaka ishize bakunze kugaragaza ko kuba ku karere kadafite igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyemewe byadindije imishinga yabo, bituma n'iterambere ry'umujyi wa Nyamata ritihuta kubera ko hari ibyo batemererwa gukora kuko bivuga ko icyateganyirijwe ubutaka bwacyo kitaramenyekana. Akarere ka Bugesera kari gafite igishushanyo mbonera cyahagaritswe mu mwaka wa 2017 kuko hari ibyo kitari cyujuje, hategerezwa ikindi kijyanye n'igihe ndetse kijyanye n'iterambere ryifuzwaga muri ako karere. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Richard Mutabazi yemeza ko igishushanyo mbonera cy'akarere cyatinze kuboneka bakurikije igihe cyagombaga kubonekeraho bitewe n'uko cyakozwe mu buryo budasanzwe. Nibyo byasobanuwe mu kiganiro n'abanyamakuru tariki ya 8 Gicurasi 2024 ati ahandi henshi cyagiye gikorwa n'abakozi bo mu biro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka n'ikigo gishinzwe imiturire ndetse n'utwo turere bagafatanya igishushanyo mbonera kikaboneka. Akarere ka Bugesera kagize umwihariko w'ibikorwa remezo binini birimo bihaza, birimo umushinga w'ikibuga mpuzamahanga cy'indege ubwa mbere tugitunze, hari ibigo binini birimo byubakwa muri Bugesera nka Ntare School, kaminuza ya Rika, imihanda myinshi irimo ihaza cyangwa ry'inganda nabyo kitari gisanzwe muri aka karere. Ibaruwa rusange y'abaturage n'imiturire ryo mu mwaka wa 2022 yagaragaje ko abatuye mu karere ka Bugesera hari 551 biteganyijwe ko akarere ka Bugesera muri 2050 kazaba gatuwe n'abaturage basaga 1,300,000. Nandi makuru twakubwira nuko ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa MONUSCO kuri wa kane zambitswe imidari y'ishimwe kubera umwete zigaragaza mu bikorwa byo kugarura amahoro muri iki gihugu. Ibirori byabereye mu cyicaro gikuru cya Kurwana 12 giherereye mu nkambi ya Sukatel mu murwa mukuru wa Habangwi. Umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bugamije kugarura amahoro muri Central Africa MONUSCO Ambasaderi Valentine Rugwabiza yashimye umusanzu w'ingabo z'u Rwanda mu kugarura umutekano muri iki gihugu. By'umwihariko yibanze ku kamaro k'ibyo bakorera abaturage ndetse n'ubutumwa bwo kugarura amahoro, ibintu ingabo z'u Rwanda zikora kinyamwuga ndetse n'umurava agamijwe kuzuza inshingano zabo muri MONUSCO. Lieutenant Colonel Joseph Gatabazi, umuyobozi wa batayo 112 yashimye uburyo bashyigikirwa ndetse n'inama bagirwa n'ubuyobozi bwa MONUSCO, akiyongeraho n'abafatanyabikorwa batandukanye bafasha abari mu butumwa bw'amahoro kuzuza inshingano zabo. Yasabye abasirikare b'u Rwanda bose bari mu butumwa bw'amahoro gukomeza gukorana umurava mu gihe basigaje mu butumwa bw'amahoro. Umuhango wo kwambika imidari ingabo z'u Rwanda witorewe n'abayobozi batandukanye barimo n'abagize guverinoma ya Repubulika ya Central Africa, Ambasaderi Olivier Kayumba ndetse n'abanyarwanda batuye muri iki gihugu. Bobu na makuru nifite mu Rwanda, wewe duteguye ibiki makuru avugwa hanze y'u Rwanda? Clarissa, nk'uko nabibabwiye nanyuje amaso mu bitangazamakuru bitandukanye, harimo Kigali Today, harimo Bwiza, aho mu gihugu cya Kenya abagera hafi kuri 140 bishwe n'imyuzure, abandi 135 bibakura mu byabo. Kugeza ubu hakaba harafashwe ingamba zo kongera kwiyubaka nyuma y'icyumweru cy'imvura nyinshi cyane cyateje iyo myuzure yatwaye ubuzima bw'abantu itageza
igateza inkangu. Ntibirarangira ariko kubera ko hitezwe indi mvura kuzageza mu kwezi kwa gatandatu. Leta yafashe ingamba zo gutera ibiti ahantu hatandukanye no guhangana n'inyangirika ry'ikirere. Anga muri Kenya, Perezida Ruto yanavuze ko ubuyobozi bwe buteganya guha impozamarira bahuye n'imyuzure ku gihe cy'amezi 3 hatangiye n'igikorwa cyo kunamira abahitanywe n'imyuzure. Yasobanuye ko ingo zose zigera kuri 40,000 zabateshejwe ibyabo n'imyuzure i Nairobi. Guverinoma zabaha amadolari 50 kugira ngo babashe gushaka aho baba, mu gihe hategerejwe ko guverinoma ibabonera ibisubizo kuri uyu wa mbere. Bikaba biteganyijwe ko amashuri azafungurwa nyuma y'igihe abanyeshuri batiga kubera ibiza. Aho kandi muri Kenya, abakora mu nzego z'ubuvuzi muri Kenya bemeye gusubira mu kazi bakavura abarwayi nyuma y'amezi 2 mu myigaragambyo basaba kongererwa umushahara. Kuva ku ya 15 Werurwe, abakora mu nzego z'ubuvuzi muri Kenya barimo baganga, abaforomo n'ababyaza bishuye mu mihanda bajya kwigaragambya. Ababigaragambya bavuga ko leta itigeze yubahiriza amasezerano yagiranye nabo mwaka wa 2017 ubwo bigaragambyaga basaba kongererwa umushahara. Leta ikabyemera, ubundi nyuma ikabahinduka ntibyubahirizwe. Nyuma y'ayo mezi 2, leta ya Kenya na sendika y'abaganga batangaje ko basinyanye amasezerano yo guhagarika imyigaragambyo. Mu isinywa ry'ayo masezerano, umunyamabanga wa sendika y'abaganga aho muri Kenya, Dr. Atela, yashimiye leta ya Kenya yumvise ubusabe bwabo ndetse n'abakozi bagenzi be yishyize hamwe. Minisitiri w'ubuzima Suzana yatangaje ko nyuma y'ibiganiro byamaze amanywa n'ijoro, abaganga muri Kenya bemeye gusubira mu kazi bakita ku barwayi. Ati, mu miryango n'abarwayi bahuye n'ibibazo ubw'imyigaragambyo yabaga, turumva ububabare mwagize. Ubu mugiye kubona ubuvuzi. Muri iyi minsi igihugu cya Kenya gikeneye abaganga benshi bita ku baturage bitewe n'ibiza byibasiye igihugu, bikaba bimaze guhitana abarenga 200 mu gihe ibihumbi byinshi bakomeretse. Naho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union wafashe icyemezo cyo kutongerera igihe ingabo ziri mu butumwa bwo gutanga imyitozo ya gisirikare muri Mali bitewe n'aho politiki yerekeza nuko ibintu byifashe mu bijyanye n'umutekano, nk'uko itangazo rya komisiyo y'uwo muryango yabivuze. Iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika kiyobowe n'abasirikare kuva bahirika ubutegetsi muri 2021, igisirikare kijeje gutanga ubutegetsi binyuze mu matora mu kwezi kwa 2. Nyamara amatora yigijwe inyuma kuzageza ku itariki itarasobanuwe hashingiwe ku bibazo by'umutekano byakajijwe n'ibitero by'abajihadiste. Ibihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byumvikanye kutongerera igihe intumwa zoherejwe gutoza cyase gutanga imyitozo ya gisirikare muri Mali, nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Izo ngabo cyase izo ntumwa zari zoherejwe gutanga imyitozo no guha inama igisirikare cya Mali. N'itsinda ryari rigizwe n'abasirikare 700 baturukaga mu bihugu bigera muri 20 by'Uburayi, mbere yuko umubare wabo ugabanuka ku buryo bugaragara. Naho twambutse umugane wa Afurika, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu cye cyiteguye kurwana cyonyine mu ntambara gihanganyemo na Hamas muri Gaza, nyuma ko Perezida Joe Biden agaragaje ko bashobora guhagarika inkunga ya gisirikare. Perezida Joe Biden kuri uyu wa gatatu yavuze ko Amerika ishobora guhagarika intwaro yari yateguye koherereza Israel. Icyo gihugu nikiramuka kigabye ibitero ku mujyi wa Rafah uri mu majyepfo ya Gaza. Uwo mujyi wahungiyemo abaturage benshi mu ntambara imaze amezi 7. Ibintu byateje impungenge ko Israel niramuka ihagabye ibitero
abaturage bazicwa bashobora kuba benshi. Kuri wa kane Netanyahu yashize amashusho ku mbuga nkoranyambaga aho agaragara avuga ko nibiba ngombwa Israel izirwanaho yonyine. Ati nibiba ngombwa ko dusigara twenyine tuzabikora, nibiba ngombwa kandi tuzarwanisha inzara zacu gusa, nzi ko dufite ibirenze inzara. Nubwo Israel iri ku gitutu cy'amahanga ngo idakomeza imirwano muri Rafah, amakuru avuga ko nta kabuza ingabo za Israel zizakomeza imirwano. Umugaba mukuru w'ingabo za Israel Daniel Haggai yavuze ko ingabo ze zifite intwaro zihagije zo kugaba icyo gitero. Israel ivuga ko Rafah ariyo ndiri y'abarwanyi ba Hamas isigaye, ko hagomba kugabwa ibitero kugeza bayimbuye bagashira. Tubashimire mwe mwari mwabanye natwe muri aya makuru twari tubafitiye kuri uyu munsi. Twifuriza kugira weekend nziza. Clarisse, mushimira ko wabanye natwe uyu munsi kandi ukomeze kubana natwe. Bobo nawe wakoze cyane kuba wabanye nanjye muri aya makuru. Nizera ko uzagira weekend nziza kandi n'umuryango wawe. Reka tuzasubire kuwa mbere.